bisa n'insanganya ikinyamakuru Voice of America cyangwa se Voix d'Amerique cyahuye nayo, aho cyabaye nk'igikubitwa n'inkuba gisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho ibiro bikuru byacyo bibarizwa, ko abakozi barenga 300 bacyo basanzwe bagikorera bajya mu kiruhuko cy'akazi mu gihe kitazwi, ndetse hagahagarikwa inkunga vuba na bwangu cyaterwaga ku maradiyo abiri yacyo akorera hanze ya Amerika ashinjwa gukorera mu bihugu biyobowe n'ubutegetsi bw'igitugu. Ibi byose byo guhagarika abakozi bije nyuma y'umunsi umwe Perezida Donald Trump ategetse ko hagabanywa ingengo y'imari ya Leta ya Amerika yahaga ibigo byayo by'itangazamakuru harimo nka US Agency for Global Media ari nayo ibarizwamo Voix d'Amerique. Abo bakozi bose bategetswe gushyirwa mu kiruhuko cy'akazi kuva ku itariki ya 15 Werurwe mu 2025. Muri bo harimo abanyamakuru n'abandi bakora mu ngeri zitandukanye. Umuyobozi mukuru wa Voice of America Michael Bromowitz yavuze ko icyo cyemezo kibabaje rwose kandi ko gikomamo nkokora bikomeye imikorere y'iki gitangazamakuru ku isi yose, kuko hafi y'abakozi bose bashizwe mu kiruhuko, kibari nkaho ari uguhagarika ikinyamakuru no kugisezerera ahubwo mu zindi nzira. Yongeyeho ko yababajwe cyane nuko kuva mu myaka 83 yose iki gitangazamakuru cyari kimaze gikora ari ubwa mbere gikekekeshejwe bene aka kageni. Iki cyemezo kizagira ingaruka ku makuru yatangazwaga mu ndimi zisaga 50 Voice of America yakoreragamo ku isi yose, by'umwihariko no gukomeza gukorera mu bihugu birimo ubuyobozi budaho bwisanzura itangazamakuru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhagarika ingingo y'imari yayo ku bigo by'ibitangazamakuru ntabwo byabaye kuri Voice of America gusa, ahubwo babikoze no ku yandi maradiyo atandukanye harimo Radio Liberty yumvikana mu burasirazuba bw'Uburayi ndetse no mu bihugu birimo Uburusiya na Ukraine, na Radio Free Asia yumvikana mu Bushinwa no muri Korea ya Ruguru. Ikinyamakuru Ijwi rya Amerika cyashinzwe ahagana mu 1942 gifite intego nyamukuru yo kurwanya incengezamatwara y'abanazi. Kuri ubu amakuru y'iki gitangazamakuru akaba yageraga ku bantu miliyoni zisaga 360 ku isi yose buri cyumweru. Ni mu gihe ibiro ntaramakuru bya US Agency for Global Media byo bikoresha abakozi babarirwa mu 3500 ndetse mu 2024 byagenewe ingingo y'imari ingana na miliyoni 886 z'amadolari ya Amerika. Nubwo igabanwa ry'amafaranga yajyaga mu bitangazamakuru bya Leta ya Amerika, ubuyobozi bugaragaza ko ari ukurengera imari ya leta nguko yajyaga mu bintu bitari ngombwa, benshi bagiye batangaza ko ahubwo ibi biri buze kugira ingaruka zikomeye cyane kandi mbi ku gukwirakwiza gahunda za Amerika ku isi yose, nkaho Radio ya Liberty yo yamaze gutangaza ko ibyari nk'imana ikomeye ku banzi ba Amerika. Mu myaka 83 imaze ikora, Voice of America ni radio na televiziyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba ari naho icyicaro cyayo gikuru kiba, igakora ibiganiro mpuzamahanga. Ni kimwe mu bigo by'itangazamakuru bikomeye ku isi bikora ibiganiro mu ndimi nyinshi nk'uko twabivuze zirimo n'Ikinyarwanda. Voice of America yatangiye gutangaza ibiganiro byeruye muri Gashyantare mu 1942 mu ntambara ya kabiri y'isi kugira ngo itangaze amakuru y'ukuri ku by'Amerika n'abafatanyabikorwa bayo bari gukora muri iyo ntambara n'izindi gahunda zitandukanye yari ifite. Mu 1953 yashyizwe munsi y'ikigo United States Information Agency USA. Mu 1976 Perezida Ford yashyize amategeko atuma Voice of America itanga amakuru yigenga igakora idakoreshwa nk'ikigo cya politike. Mu 1999 Voice of America yahawe ubuyobozi bushya butagengwa na USA buhabwa Broadcasting Board of Governors cyangwa se BBG. Ubu kuri ubu bukaba bwitwa US Agency for Global Media. Voice of America yakoreshaga amafaranga atangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyure muri kongere yayo n'ubundi. Nubwo Voice of America ariko ari ikinyamakuru cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabaga igomba gutanga amakuru atabogamye kandi agendeye ku mahame y'umwuga w'itangazamakuru, akaba ari nako byakorwaga n'ubundi. Usibye ururimi rw'Ikinyarwanda wagiye yumvamo ndetse n'Ikirundi, hari n'abandi benshi bayumvaga mu ndimi zabo nk'Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, Igishinwa, Igisomali, Icyarabu n'izindi zitandukanye. Voice of America Kinyarwanda Kirundi yatangiye mu 1996 itanga amakuru ajyanye n'u Rwanda ndetse n'u Burundi n'akarere kose ka Afurika y'Uburasirazuba.
Bimwe mu biganiro byanyuraga kuri Voice of America harimo amakuru, ibiganiro bya politiki, ubukungu, uburezi, ubuzima, ubuhinzi, siporo ndetse n'ibijyanye n'umuco. Bimwe mu biganiro byayo kandi bikunzwe ni nka Voice of America Africa igaruka ku makuru ya Africa, Straight Talk Africa nacyo ni ikiganiro kigira hamwe ibibazo by'imiyoborere n'intambara n'iterambere rya Afrika muri rusange. Hari kandi cyitwa Daybreak Africa aho iki kinyamakuru gitanga amakuru ya buri munsi ya Afrika. Hari kandi cyitwa Health Chat kikaba ari ikiganiro kivuga ku buzima. Voice of America kandi yatambutsaga ibiganiro mu buryo butandukanye burimo Radio FM ndetse na AM television no ku mbuga nkoranyambaga nka website yabo ya www.voanews.com, hakaba YouTube channel yabo, Facebook, Twitter ndetse na WhatsApp. Voice of America Kinyarwanda Kirundi nimwe mu maradiyo mpuzamahanga yumvwa cyane mu Rwanda no mu Burundi, itanga amakuru yigenga kandi nayo ubwayo ikabikora itabogamiye kuri politiki y'ibihugu runaka. Yari ifite abanyamakuru b'Abanyarwanda n'Abarundi bazi neza ibirebana n'akarere. Aba bakaba bayihaga amakuru batavuye aho bari ngo bayisange ku cyicaro cyayo muri Amerika, ahubwo ari ukohereza inkuru cyangwa se n'ibiganiro byabo mu nzira z'ikoranabuhanga gusa. Voice of America ifite amateka akomeye mu bitangazamakuru byose mu gutangaza amakuru ahamye yahise bigeze ku isi yose, by'umwihariko mu Rwanda. Voice of America ni imwe mu maradiyo yumvwa cyane kubera ubuhanga n'ubunyamwuga bw'abanyamakuru bayo. Ni nahangaha dusoreje iki kiganiro. Mwakoze kubana natwe. Turabibutsa ko igitekerezo cyanyu n'inyunganizi byanyu bidahejwe hano kuri BJU Space.